Karensan Yakura jong ka 7th Elite Men's National Boxing Championship, kelas dang ha ka arpusan tarik na iwing, bat kan kut ha ka shi tarik no opera, hasai indoor hall ka ba hanihu. Lapenlong ya kani karensan Yakura da ka Meghalaya Boxing Association, bat ka Boxing Federation of India, haringkat ka jingkarshan lang da ka Tanat Sports and Youth Affairs jong ka Sorkar Jilla. Lapli Yakada o Secretary General ka Boxing Federation of India u Himanta Kumar Kalita kum ukongsan. Kani karunsan Yakura ka badan hadu sapway tali ki baut na ki khatlay tali ki kerdan yalekai. Kidon hadu lai spak handai pu prangut ki rang Yakura na ki lai punyo tali ki jilla Union Territory bat kumju na ki Sports Board. Ha kani kasngis dang layadan lang working president ka Meghalaya State Olympic Association uba John F. Karshiyeng kum usimbut kongsan, haringkat ka jingadan lang ka director ka Tanat Sports and Youth Affairs ka kong Isawanda Lalu IAS, u General Secretary ka MSOA ba Finley L. Pariat, u Assistant Director ka Sai Shillong u PS Chauhan, bat u President ka Assam Boxing Association u Kamal Goyari. Haba ay jingkren ha kani kasngi, kakong lalu kalaong bakalong kaburam ya kajallahi barok kaway, banpenlong yakum kani kalumpung. Kalaong ru, kidon shibun kisap Yakura na po kajalla, bat mentay kila nangbun, lingba ka jingtre shitom ka Meghalaya Boxing Association, ha kaba kila yo banya shimbenta ha ki zonal bat regional. Kakong lalu kala ay buram yaki coach kum utorak harpran, bat Roshni Bhusal, kiba menta kilalong kum ki coach ban ay jing hikay yaki nong Yakura jong kari. Na kalyang ki bor penyat kila penkup buram yaki ha kani kasngipli yakani kalumpung. Uba Karshiyeng ha ka jingkren ka jong ulaong baling ba ka jingyo ban penlong yakum kini ki lumpung, kalong ka jingarap ya ka jella bakan nang la ban penmi ya ki rang Yakura, ki ban pao hapo kari, lambat ki wei ki jingale akay. Ha ka wei pat kalyang ukalita ula ay kublay ya menteri rang ba ka Sorkar Jilla, ukonrat ki sangma bat ya ka Sorkar ka jong na kabenta kani ka lumpung. Ulaong ru ba kinong job ha kani ka lumpung, kinyo rung siya ki program kilan met jong kari, bat kito ki rang Yakura ki bakensay, kinyo ban let Italy na kabenta ka lumpung Yakura, ban rung siya ka Olympic. Ha kani kasngis dang uban job nong klaw san puway la san pusaw kg bantamweight, ula siya rem da ka knockout ha Muhammad Bilal of Telangana, tang ha kawat ka baningkong. Kumju ubalna sangma ulay kundu persya ya orang Yakura na Goa Nikhil Gowankar ha kaba ula syarem ha ka rio punyo lah nyopuwe kg light middleweight bout. Kaway pat ka jingya kun kalalong ha pedeng ujaster wel jerwa ha ka middleweight nyopuwe lah nyopusan kg persya ya Abhishek Shaw uba na Bengal. It is a great honor